الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga manghud palanggungan ha agama Islam, alhamdulillah yari na isap kita niyo waktu ini amin waktu sin parsukuan sin guruna tuk mulia Syekh Khairuddin sumagawa ha waktu ini wala siya nakahadir sebab biya mga aon tiyo-tiyo long ta niya nanam niya murah-murahan siya pa dihilan sin Allah Ta'ala kasay iban ini kalasig sing ginawawaran insyaallah subhanahu wa ta'ala at sumagawa yari mga kauruhan long ta sin Mahad Adhiya amo hindi mihilkat taniyo pengajian pagpatumtum ha waktu ini insyaallah ta'ala dua sila ini dimihilkat taniyo pengajian muna-muna na hi Ustad Nursin Jaafar maudu niya pagbista sing ginhawawaran niya pagkira-kira sin tiap-tiap umbok din kato taniyo sing ginhawawaran na to subay na to daran amoy in biwista in kakahinang nato bang siya nakaamura kaha karidaan sin Allah Ta'ala atau wala insyaallah kita ron ini pengajian marayaw in sumuno imihil pengajian Ustaz Haidir Abu Bakar amoy in ngi sin ini hinapusan atau katubtuan sin ini pakarajaan si manusia dan di hababaw singgum ini amin supaya tulong ta demikian kira-kira hunday sabah supaya in madawhat na to amoy in labi marayaw bukon amoy ini mapatut pagsusunan si manusia ampa di na tayo mauning pagsusun manjari insyaallah ta'ala manayong kita ni marayaw muna-muna itong balko mariha panagnaan lang tahi Ustad Nursin Jaafar amin tumagna pagubos sumuno nahi Ustad Haidir Abu Bakar fal yatafaddal siyadatu maskura. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi وخلق هذه الحياة ما فيها من خير وشر وخلق الإنسان وبصره بمخاطرها خيرها وشرها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد muna-muna mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sanglit iban puji kaniya amuin Tuhan isa-isa niya Tuhan mapatut pujihun hakatunggal niya nagpapanjari singkatan napapanjari nagpaun singkatan napaun amunain Allah subhanahu wa ta'ala dinahasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon siya nagpapanjari sin manusia, sin bangsa jin iban sin bangsa manusia buat malengkan mag-ibadat hakatunggal niya. Atin niya wayroon maksud sin kita biya katu manusia maripadunya dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud amun mag-ibadat haka isa-isa niya, haka tunggal niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha-ayat niya, afahasibitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala afahasibitum unulong niya mabista nyo annama khalaqnakum amun piapanjari kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala abasa amun magpasarap na sadya din di hadunya wayroon hinang dugaing buat malengkan amun magpasarap na sadya sin parkala pagdunya wa annakum ilayna la turja'un iban in kamu di kamu muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mafhum kadu tanyo abiana nasabut takaina wayroon in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari katu niyo buat malengkan mag-ibadat kanya. Din hasabab yan lang sinhambuk alim Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah in ibadah laung niya ismun jami' siya nalaung niya in ngan nalangkum niya ingkatan likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ngan siya laung niya nalangkum ingkatan amun karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala al-zahirat wal batin amun nakatatapuk iban sin al-zahir amun nakatatampal iban sin nakatatapuk amun yato ipagyang ibadat din hasabab yan in kita nyo manusia yari kita nyo biyahon adunya long sinambuk alim Muhammad Kish rahimahullah hari kita dunya patumtum kadu tanyo sinhambuk alim laungnya jaddidis safinata fa innal bahra amiq in kaunan mo laungnya din di hadunya jaddidis safina ba'guha in kapalmu fa innal bahra amiq sabab laungnya indagat amu insung mutulakun bunal tud insiayan landu in laumnya wa akthiri zada fa inas safara tawil demikian laumnya pataura in lutukmu sabab karena bunal tud in pagtulak-tulakmu yan landu malugay tawil. Rendi ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud pataurun in hinang ibadat. Sabab in uyan sin kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon amun maangan-angan tayin uyan tayaon wayroon paghisab buat malingkan aun tuod jumatu paghisab. Riha ini yang ibadat subay na pataurun hambuk adlaw mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nanali-tali siya sarta iban sin pagbisara niya hilalawngan niya lawnada munadim minas sama laung sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu denha mga khulafa laungnya launada munadim minas sama bangsadja laungnya au nanawag tawag amun mananawag tawag denha langit innakum dakhiluna aljannata kullukum ajma'un bunna tudlang nya inkamu yan laung si mananawag tawag innakum dakhiluna aljanna bunna tud inkamu yan makasud falam sin surga illa rajulan wahida buat malengkan hambuuk tauh
buat malengkan hambu tau lakhiftu an akuna huwa. Na lang si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu na ingkabugaan ko amuin aku in mahinang amun makapinden di hadunya amun di makasud surga. Demikian launya walau nada munadi minas sama. Bang aun amun nanawag tawag din hataasin langit innakum dakhiluna an-nara kullukum ajma'un. Bunnatud in kamu yan lang sin mananawag tawag. Innakum bunnatud in kamu yan makasud palom sinarka kataan kamu ajma'un illa rajulan wahida darajautu an akuna huwa. Na mag-angan-angan tud ako amun aku in ma'aun aun makasud surga in kataan di makasud surga buat malingkan ako. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaun bang nato kita-kitaun panding-pandingun in mga manusia. Rendi hadunya nalukmus na sila sin pagdunya nila. Sabab maita wayruun doon kanila pag iyanun muhasabatun nafs. Amun pagbista sin ginhawabaran. Bang nato bista-bista unin ginhawabaran nato. Tantu-tantu makatali kita sin susungun ta. Makatali kita bang unuin uwian ta. Mapikil ta in kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala magibadat kanya sarta aun uwian ta bang bukun narka atau akan surga. Bang butangun sin hambuk tau sin hambuk manusia in muhasabatun nafs paging palau sin pangatayan niya tantu-tantu makatumtum siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kamu mga beriman kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kita unsin hambuk ginhawabaran bang uno inhika dihilnya mahinangnya lutu faadlaw akhirah. Biha ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabut in nafs. Then long sin mga ulama in nafs mataud siya anwa aun siya anwa. Ini kaisannya nafsun mutmain mudawamatu fi'lil khairat. In nafsul mutmain amun daran siya magmudawama sin ginhab sin fi'lil khairat. Amun daranunnya in paghinangnya sin kakahinang marayaw. In hikaruannya nafsun al-lawama. Long sin hambuk alim qala al-Hasan al-Basri hiya nafsu al-lawam. Langnya siana in mu'min ma yara al-mu'min ma yara siana langnya amu in ginhawabaran sin mu'min ma yara illa yaluma nafsahu. Wairun langnya din hamang kakitaannya buat malingkan amu in lumunnya in ginahawabarannya tawakan susununnya in ginahawabarannya in hikatunya nafsun imaratun bisu siana in nafsun al-khabith nafsul khabitha siana ini in ginahawabaran amun sangingi amun ginahawabaran huminang siya sin fahsya amun hinang bukun marayaw di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mungkarat maghinang siya amun fi'il munkarat amun hinang damikyan di dasab kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariha ini nasabot ta in nafs subay na to ini bistahun in ginahabaran na to panghaunu siya ini maka buta taliunta in ginahabaran ta subay siya makabutang amun nafsul mutmain. Sabab in nafsul mutmain lausin Allah subhanahu wa ta'ala
Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Ya ayyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Longnya kau longnya amun ginhabaran, amun sarayaw-rayaw na ginhabaran, uwi na kau fa Allah subhanahu wa ta'ala, uwi na kau pa Tuhan mo, amun halaw mrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumtumon sin kita, in kita nyo magkamatay. Den hasabab yan hambuk patumtum sin hambuk alim, longnya waman arada hujjatan fal Qur'anu yakfih. Isiu-siu longnya in mabaya amun hujjah, amun dalil bunatul longnya in Qur'an, bunatul longnya in Qur'an makajari na kanya. Amun hinangunnya hujjah atau kan hinangunnya dalil, doon hakabuhi niya. Demikian waman aradal ghina fal qana'atu yakfih. Iban hisu sablong niya mabaya amuin pagdaya bunatulong niya in qana'ah mamarahinakan niya. Inhikatunya waman lam yakfihi waman arada wa'idan fal mautu yakfih. Na hisiu sablong niya amun mabaya amun patumtum bunatulong niya in kamatay mamarahinakan niya. Waman lam yakfihi syai'an fannaru takfih. Na bangwayroon di mamarahikan niya in mga parkala yadto amun nasabot na narka sin Allah subhanahu wa ta'ala mamarahinakan niya hulaan niya adlaw qiyamah. Na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inya patumtum sin hambok alim sin kita nyo hasupaya amuin ikabutang natu in ginhawabaran natu hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian halaw mrida kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natu yaun mahinang amun kabawbugan. In hasabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubtub di na sadya. Di na kami magpahaba. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده وأشكره على نعمه التي لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini mga kemamaasan katutay manghuran ha agama Islam. Yung natuin sa lingkat-lingkat patumtum sin hambuok tay manghunsin kita niyo na bangkawetun kumita pazaman na to bihaon paun naka pasadlupan pasubangan kakitaan min mga manusia naglumba-lumba naghasil dumauhat sin parkala parhiasan sa dunya. Mapinigda rin ha mga manusia in matali nila in katanyatun mabista nila sa malengkad in karayawan iwan singkangian nila di nila mabista. Angkan sa laggo-laggo bulansang pahambuk mu'min hambuk nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala mamarahin na kaniya sa laggo-laggo na nasihat kaniya bang niya kitaun makaaten si hambuk minui pahadarat sin Allah ta'ala amuin tao na mapat
bang moya kita mamarahinan hamanu siya patumtum paginhawa baransin siya. Sabab kita niya bang inyaw na unahan niya nagkukulang wayron na kusog niya, duga ining kolor niya, wayron na duho niya, konsum ko ni sa tuan kumulang da kaw sin pagkulang niya. Sumod da kaw hasyuran niya, lumabay da kaw harabayan niya, iban tanggung da kaw sin pagtanggung kaniya. Angkan in mga sila hawak to na kauna, bang mga umul nila kapatan tahon, sambil lumabi, makita ka rin kanila magputos sin nila kakanak puti. Makita ka rin kanila magkali sin kubur nila hingad sin bahay nila. Pag ubus nila itong kaliun, ampa sila kumulang matupalaw, biwan sin pag-iyan nilang nga ginhawabaran, di ra kaw matug. Di rin uyan mo, amatin bulansang nila. Aray nasaban makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkain kaingatan sin kita niyo bihaon, kaingatan sin kataan manusia, batin siya unmuy da pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahalli ituan inlabayan mo sa mabaon dua labayan sin manusia. Amabaya in manusia iban sindi, duay ninlabayan niya. Yagbahasa sin mga sila ulama, amunalong niya husnul khatimah, iban sin su'ul khatimah. Adapun in kawaun na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, inihalika na to bihaon, amisara kita niyo atawakan sabbuton na to in maniyo, tiyo dahin ha mga parkala sin su'ul khatimah. Amuin manusia, mawapat siya, doon hasangi ni tibayhuan. Imakna bukun rida in Allah Ta'ala, wala siya nakasud palawom sin rida sin Allah Ta'ala hawakto siya minoy pahadarat niya. Long Ibnul Qayyim rahimahullah, in su'ul khatimah kawaun tayo meaning niya supaya makawa na to sumud palawom sin pikilan na to, bangunin piyak bahasa su'ul khatimah. In su'ul khatimah long Ibnul Qayyim rahimahullah, long niya an yamuta al-abdu wa huwa fi halatin sayyi'ah la turdi Allah. Atin niya in ipon, apabila in ipon mawapat siya, tawakan mapatay siya, hawak tuya unin kamatay niya ha lapayan mangi, ha kahalan mangi, biya din intibayhuan niya. Makita kau kataw tay manghuran na to, iyazan billah. Tialayo kita ni sin Allah Ta'ala maparkala ini. Makita kau rin ha mga Muslim, nawapat, hawno nawapat hapagdiskohan, nawapat doon hapagriribahan, nawapat hapagmamaksiyatan, inyat tundayin ha mga su'ul khatimah. Nalong niya amuin mawapat inhambuk ipon, doon hakahalan, wala niya naparida in Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na wala nagrida kanin Allah ta'ala. Iyan sin Allah ta'ala, suratul Bayyinah, radiyallahu anhum radu'an. Bangkaw nakasud pamanga sila rida, piyagrida sin Allah subhanahu wa ta'ala, karidaan sin Allah ta'ala, alam rahmat sin Allah ta'ala, in mga tawet tun lapas sila rin hasu'ul khatimah. Napagga nakawa na to na in ma'na, atawakan in meaning, in maksud sin su'ul khatimah, bihaon sumud kita niyong apiyak bahasa, amuin sangi ni tubtuban sin kawi sin manusia hasusungon, sambil nasusungon niya. Sumud kita niyong palawang sin su'ul khatimah, bihaon kumita kita niyong ambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukabun na to in hadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hi Imam Bukhari, atawakan iban hi Imam Muslim, riwayat nila amin dua kitab ini asahul kutubil musannaf. Amunay ni in sa kusug-kusug, in sa sahih-sahih hadis, amuin tiyak sin mga kaulamaan siya na ini in sa kusug-kusug hadis magriwayat. Sumuno in hadis sin Bukhari pa Quran, bang siya di kahangaron magdusain manusia. Dahil nasabyan, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya walladhi nafsi biyadihi, la ilaha ghayruhu,
inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Hadis ini namay katu taniubat in ikaw hati hambuk muslim, mukmin pa Allah Ta'ala, nag-ibadat pa Allah Ta'ala, di ikaw makadjari manghukum sa wala nakita mo nagsusujud na. Sa wala nakita mo nagpupuasa na dumadlaw. Sa wala nakita mo inyo mag-ibadat na sadya. Sa wala nakita mo dumadlaw Quran na sadyang kakaputan, ayaw kaw manghukum inyo ang tausurga na. Muna tibay haan maka mo hadis ini, adi kaw manghukum, bang aun kakitaan mo mag-inang amal sali, doon naka amal sali, atawa kan hinang mangi, layuan min paghukum ang min iyanan mo, inta uya unlong mo yung tausurga na. Mayta. Kita adungo ka in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya, sapahan kulong niya paamo in tagkaput, singgin hawabaran kuyat tu haliman niya, ila Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun long niya Tuhan, dugaing din kaniya. Dugaing din ha Allah ta'ala. Bunal tuudlong ngayon hambuok din kaniyo. Tanto huminang siya ini amal salih, amal amuin hinang sinta usurga in hinang niya. Magsambahayang, magpuasa, magzakat, magtahadjud. Kataan hinang sin amuin tao, syarat makasud palong sin surga, hinang niya. Nasambil amuin, masuuklin kawapat niya, atau kan masuuklin kamatay niya, illa zira sintao, insuok niya. Nahawak tuyaun, unin matalik niya, mapindeng kaharan niya, rin ha amin amal salih, mahinang siya, rin ha mga tao syaki, rin ha mga tao mangi, magkaluhian, magkalusungan. Na fayamalu bi'amali ahlin nar, na makahinang na siya tunsin, hinang amin, dahil ha mga hinang hikasabab yat tumahinang sabab makasud inta o palom sin apinar ka jahannam fayadkhulaha, makasud na siya sabab sin hinang niya. Iban long niya bunal to dinhambuk din kaniyo huminang siya sin amuin hinang sin mga sila taunar ka kakahinang sabab makasud palom sin narka, magsirik, magkufur, magkatad, magbida. Doon man masuk nin kamatayin, ajal niya. Mapindeng kahalan niya. Dahin magmaksiyat, papagtaat. Sambil hawak tuya unlong niya. Huminang siya sinhinang pagtaat pa Allah Ta'ala, magtaubat siya. Mangayo siya pa Allah Ta'ala kaampunan. Huminang siya sinhinang ahlul jannah, fayadkhulaha. Na makasud na siya sa sin paghinang niya. Pagtaubat niya. In masyhur ka to tanin kissa sin hambuk tao. Amin hawak to nakauna. Amin hambuk tao nakabuno siya kasyaman tag siyam tao. Kasyaman tag siyam manusia na buno niya. Inambuk riwayat long niya kasyaman tag 8. Pagkat to niya pahambuk tawin, pag-asubo niya hambuk, amuin abid. Liuno niya sambilahin ang kasyaman tagsiyam. Ada po inhaduwa yung riwayat, kasyaman tagsiyam, pagkat to niya pahambuk abid, na nga subo siya waron nakaampunan, liuno niya na hinang hanggatos. Doon manin hambuk tawin ni, magmamasyat pa Allah Ta'ala. Nakapikil na pagka mataod na nabunok niya ginhawabaran, mataod na nabunok niya nafsu, mataod na nabunok niya manusia, nagpikilan siya mawaya siya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo? Na zaman na to bihaon, mangkauma kita makabuno, di pa umawot kasi amantag siya. Tuta usadya, in manusia bihaon mag-us-us manghukom, inan taon narka na san. Ayaw, bukun ikaw intuhan. Makita, magmaksiyat, tiyo maksiyat, inuyan magtuya, taunar ka sa, asasan biyan mga taunar ka. La ilaha illallah. Hali kau tayo manghud, in Allah Ta'ala nagkapot.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam imian, ia subuh siya. Sinhambuk sahabat ni Malik, mga kwala piyang luhat, Malik ibn Anas. Long na ya Rasulullah. Long na ya Nabi Allah. In kami long ya mabuka pa Allah Ta'ala. Ikaw long niya, bedi long yung kabuka mo pa Allah Ta'ala. Na inakulong niya labin kabuka ko rin kaniyo. Sabab kaingatan kulong niya, in pangatayan sin manusia, in jantung sin manusia, yat tuhakumkuman halima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hagulamay lima sin Allah Ta'ala. Ay bang kawayan sin Allah Ta'ala, pindahon niya, mapinda niya. Nahawak at pinambuk tao ini, mabaya magtaubat, pagka imabot na kasyaman tagsamin na buno niya, ialop din ang buk abid. Inasabud abid. Bukon siya alim sa abid. In abid mag-ibadat, bukon na matao din panghati niya sa makusog siya mag-ibadat. In alim matao din panghati niya, iwan makusog din sa mag-ibadat. Naalop din ang buk abid ini karna magtaubat siya. Doon man siya halupan siya ng buk abid ini. Iyasubo niya, along niya, kaulong niya, abid. Yakaw magtatag-ipon pa Allah Ta'ala. Inakulong niya nabuno ko kasyaman tagsiyam na. Habihaon mabaya ako magpindasin kahalan ko. Dahil nahambukhal pa hambukhal. Bihaon long niya. Ampunon pa ba sin Allah Ta'ala nabuno ko kasyaman tagsiyam na. Anak yung blanin abid. Bang mabiya ka to, nasyak sa matda ko sin mga bahasa Anggalis. Naroon man kiyublaan, nag-us-us himukom. Kulang impang hati. Laong niya, nawayroon na sayan, nung yan kasi mantag siyam na. Layo ka lang niya rin ka, kuway nakampunan kayo mo. Nain napikil niya, paggalong niya, wayroon nakampunan ka ako, lapayon tanang ka. Nabiuno siya sinambuk tao ini. Pagbuno ka niya, 5 bay pila adlaw, wala siya na kontento, long niya ba? Masisi mabaya magtaubat. Hati ko hakadar sin Allah Ta'ala. Iwan tiyakbir ka na sin Allah Ta'ala, impapagtaubatun na siya. Natali niya mga subo magbalik. Iyan kita sin Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah. Amo hindi kita para akon sin Allah Ta'ala, kunot malosho. In manusia, di siya man jari ipon sin Allah Ta'ala, di siya man jari malawa, dahil haangan-angan, ampunon kanya sin Allah Ta'ala indusan niya. Suway bihat pinhambuk mu'min pa Allah Ta'ala. Aw naraja niya, huwat-huwat niya pa Allah Ta'ala, in ampunon in pardusahan niya. Doon man, ialop niya, hambuk ni sa alim, bukun abid, sa alim niya, inialop niya. Long niya tuhan, inabuno kulong niya imabot na hanggatus. Uno baha long niya mga kumangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, magtaubat na ako, uminang na ako singkatan amal saleh. Lawaon kunin panagnaan niya to, di nabalikan ko. Uno baha, ampunon ako sin Allah Ta'ala, pasuron niya ako, parahmat niya. Long sinhambuk alim. In Allah Ta'ala, long niya maluwaging kaampunan niya. In Allah Ta'ala, ingkatan do sa piyagsusunan mo na hinang ampunon niya. Amo pa ka, in amoin makabuno ka, in syirik, sa laggo-laggo do sa pa Allah Ta'ala, ampunon na sin Allah Ta'ala, adik paintao, mawapat ampunon sin Allah Ta'ala, dihadun niya, piyagsusunan niya, piyagtaubatan niya na. Adihay nilong sin tao ini, na unulong in hinangon ko, hasupaya ko ampunon sin Allah Ta'ala, in syarat niya. Long na in syarat niya, suway mulayuan in maksiyat yato. Iban long niya suway ko mig din hambuk kauman amoy piyagmaksiyatan mo matto pa hambuk kauman maghijra karna inyaon pag amoy maminda ka lumayo ka rin ha amoy pagmaksiyatan mo amoy tampat arakala makahinang ka magbalik mig ka hambuk kauman dito ka magtaubat. Aman tin syarat niya. Dahil nasabihan, ius-usan sintao ini, nag-us-us siya, nagtaubat pa Allah Ta'ala. Naghijra siya, pahambuk kauman. Doon man siya. Ahina buhan naghijra. Doon siya hawasatut tariq, hagittungan sin tariq, muntasafut tariq. Doon man siya hagittungan, sindan, haut sin kauman niya, awin piyagmaksiyatan niya, sin kauman katuon niya,
iabutan siya sin ajal niya, iabutan siya sin kamatay niya. Doon man siya miatay. Timurun indua malaikat din hataas sin langit. Malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Malaikat yaun magkakawa halong azab sin Allah Ta'ala, halong kaastur sin Allah Ta'ala in kawaun niya. Iban malaikat amin magkawa halong rahmat kaulong sin Allah Ta'ala, karida sin Allah Ta'ala. Na indua malaikat nag-us-us kumawa kaniya. Ngalong sinhambuk malaikat kaku yan long niya sabab kasyaman tagsiyam inabudahurok niya. Long sin malaikatul rahmah nagtawbat na long niya kaku yan. Nagtawbat na. Nalong sin Allah Ta'ala nagpaturun siyambuk malaikat. Unin maksud sin Allah Ta'ala magpaturun sinambuk malaikat long niya sukuran niya wang haunin siya masuok. Bang siya long niya masuok matto. Sa upama masuok siya pakauman pagtawbatan niya. Yampun ko siya. Makasud siya surga. Bang sa upama masuok siya matto nawala siya namudlong. Nasiukod na. Sa hambuk riwayat nakasuok sa jalong ni hangdangaw. Nakaliw sadya siya hangdangaw harap matto pakauman pagtawbatan niya. Na inasabi nakasud siya surga. Amat twin hadith, lumilay ka to taniyo, hambuk kisa, amin nasabot na to hain doon, hindi ka makadjari mag-us-us, manghukum hata usawla na yun, nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabab sin hadith ini, gimwa in hadith ini na, nalagtik sindila niya, aun hambuk sahabat, azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon dum insay ni magtahadjud sadya. Wayroon lumabay ka ni adlaw malingkan puasa sadya. Wayroon lumabay ka ni adlaw malingkan magjihad sadya. Magtuy nag-us-us sinambuk sahabat ni panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na-ajaib siya. Daw niya Rasulullah biya grabe long ni hikuan niya un. Biya long niya makusog da magtahadjud, makusog da magpuasa, puasa pa long niya magjihad pa, makad pa magjihad. Wayroon jihad bang karuan niya rin haw na pagjiharan, makad siya. Long niya maka-ajaib. Na-ajaib siya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar. Nakyublaan in tao ini. Iyan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in taulong niya kaya ajayipan yan, taunar ka. Na-ajayib in hambuk tao ini. Ay long niya Rasulullah, in ako ini, lundang panon niya. In ako ini iban-iban niya. In ako ini partner niya. Haun-haun siya dito-dito ako. Kakitaan ko siya magjihad, magpuasa, magtahadjud. Unin hinang sintao ini. Sin iban niya ini. Tiurul-turul niya. Hambuk, aun na jima tutod, hambuk buno. Iyagaran niya. Sarta kita nin hambuk tao ya. Kung mauning kahalan niya. Adun mayan hapagbunuan. Tirul-turul niyang pa niya i-obserbahanin hambuk uso ini. Doon man sung maubusin in pagbuno. Sambil sadya na ubus. Mataod. Inkiugdan din hagin hawabaran din hambuk tao ini. Pialian siya, mataod pali niya. Ampas siya miyanaw limayo din hatampat pagbunuan. Manjari tiurul sin uso ini pangharap pakain siya manaw. Pagkita niya, iusok niya, kalis niya, unahan niya, iusok niya. Pag ubos niya, iusok ang pasya imiyan, long niya makananam na kaw, ginhawabaran marayaw. Makananam na kaw, ginhawabaran marayaw. Ang panyalong niya, kaya pangan, inkalis niya. Ingwa niya, murtad siya. Magjijihad, magpuasa, magtatahadjud dum. Sa ingwa ni las bihatura. Ang panya biyaitan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, istoryan niya biyaitan niya biha ini. Long niya sadaqa Rasulullah. Bunal dalong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkat amin sabab sin hadith gimwa long niya inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah.
innamal a'malu bil khawatim. Long niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong na iyan in hambuk sahabat itu bunal tudlong in hambuk usog. Huminang siya ini hinang sinta unarka. Huminang siya sinta hinang taunarka magmaksiat siya magjahulaka siya di hangin lupaan. Amin hapangita sinta ulong nin siya taunarka na. Sa unulong sin Rasul wa huwa min ahlil jannah tau surga hati siya nasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long yaon din ha mga manusia tao ang usog huminang siya tun hinang amuin halawm sin la'nat sin halawm sin amuin rahmat sin Allah ta'ala pagtaat pa Allah ta'ala. In pangita long sin manusia inyon tau surga na siya. Fima yabdulin nas sa long niya wa huwa min ahlin nar unukaw hati sin taun inta uya unta unarka ampa iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu bil khawatim bunal tudlongin kakahinang sin tao mukmin intao manusia piapanjari sin Allah taala usug iban sin babai kitaun musyadun kahinapusan niya iban lagi imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'jabu bi amali amilin hatta tanzuru bima tukhtamu lahu. Ayaw ka mulong niya mainui, ayaw ka mo maadjay. Ayaw ka mo maadjay, mahailan. Haamuin tao, naghinang siya sinhinang niya Ammar Saleh. Doon na kamangi marayaw hinang niya. Ayaw ka maadjay, ayaw ka mahailan. Hatta tanzuru, sa hingga kakitaan niya tun, sindua mata niyo. Hatta tanzuru, kakitaan niyo, bi ummi aynaykum, aw bi ummi a'yunikum kakitaan niyo sindua mata niyo bima tukhtamu lahu aw bima yukhtamu lahu bang unuin kahinapusan niya kahinapusan niya angkan kaumaasan katutay manghuran ha ka Islam imian in hambuk alim Ibn Rajab amin nagmuallif ha kitab Ihya Ulumuddin long niya fala ta'jab bi amalika wa salatika wa sawmika ayaw ka long niya maadjay so pa may ikaw hambuk tao muslim pa Allah ta'ala mu'min pa Allah ta'ala ini nagsunnat ka sambahayang sunnat nagsambahayang ka fardu nagpuasa ka sunnat nagpuasa ka fardu nag-Ammar Saleh ka, nagtuntut ka ilmu, ayaw ka maadjayp sinhinang mo. Aun din ka, taniyo, na bang mga makasambahayang na mga sa kahawa biyan sunnat, maintain din sunnat niya. Lagi matod-tao pa isa, biya mga dugaing din biya pagkananaman niya. Aun na sumud ka niya kibir. Lagi aun na sumud ka niya adjayp. Lang niya makusugtura ko ini magsunnat. Makusugtura ko ini magpuasa. Liyang kita tun, sinahambuk alim, Ibn Rajab, ayaw ka maadjay. Lagi na to nilimang kato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin bang ka makita bang makasunnat, pag-usumunat, aw na bang makapanaw, agon lumupad. Laong mo ka mahisiyo na. Iyan ka, ayaw ka maadjay, pahinang mo yan. Sa gaman yan hapangita mo, kulang, suwayat tunsungan mo. Sa wablong niya, kam min rawdatin, asbahat wa zahruha yabisun hasimun. Pila sadya dain ha mga rawda, dain ha mga halaman, dain ha mga amuin garden. Atawakan halaman. Yaunin sumping niya. Yaunin dahon niya. Yaunin lingkat sintindog niya. Yaunin ari-ari niya. Yaunin mga batu hakid pag-ari-ari ka niya. Dialil niya hambuk halaman, sabi na halaman bang kitaon sin manusia. In manusia kiugdan sin problema, kiugdan sin musiba, bang insya ini kumita pahalaman malingkat, yaw ni sumping niya, yaw ari-ari katan, gumamgamin parasahan niya. Na dialil niya pirasad dyan ha mga halaman lang niya, yaw nin sumping niya, yaw nin lingkat niya, in sumping niya, ginisanin color niya. Sa along niya, pagpuasyat tun pila bulan at tawakan pila adlaw, nahinang insumping niya, kasumping-sumpingan halawm niya, yabis, timahay na.
Hasim. Habbat harriyah. Nararasin hangin. Pialigdasin hangin, nalawa dah. Dialilin amal saleh sin ikaw tay manghud ko agama Islam. Bangin ikaw, pangita mo maajaib kau hamin hagin hawaron mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Tumtumabiak ako kahantang alaman. Amin malingkat insumping niya pila adlaw kiugdan sin sukay iwan sin ulan iwan hiyanginan. Naupas da timuras da, nararasin hangin, nalawa da. Naray nasaban makiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mamayta kato taniyo nagpatumtum kato tanin syara sinaka ma Islam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala imian surat Ibrahim law yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Law niya patattapun sin Allah Ta'ala sin amuin tattap in manusia in ipun niya nagkakahad ka niya sin amuin tatap niya kaasal niya sa upa mahadun niya nag-ibadat siya patattapun siya sin Allah Ta'ala mang siya sungnamuy patattapun siya sin Allah Ta'ala muy pahadarat niya patattapun siya sin Allah Ta'ala doon hakap tangan sindila niya daran niya pagsabutong iban laungun niya mga sila zalim iban hinangun sin Allah Ta'ala yung kabayaan niya sabi ng Allah Ta'ala sangat makakaus siya tagbaya singkatan din di hangin lupaan iban hataas sin langit iban hakatan kabayaan niya paun dan nasaban makiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hati ko baha ya mga pamarahin na tugtuban na sin kami patumtum hati ko tumubtub na sa jarito na mamayan kagbarakat iban mamayan magbumpaat iban mahinang luto sin kita ni konsum ko nisa umarap patuhan na to Rabbul Alamin na nasabihan mangayo kita ni pa Allah Ta'ala in khataman niya in kahinapusan sin kabuhit na to dain haamuin husnul khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka husnul khatimah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.